King Sokera Sok Ilum kacing online ning kacit nai kacing si Karbiang Long Mikil Hills District Chief Executive Member CEM Kalitang Korsing Terang Laso Cikemo Amai Long Cetong Dun Karbiang Long Autonomous Council EM Roton Teron Nakahai Karbiang Long Autonomous Council EM Omor Sing Tisok Kahai Karbiang Long Autonomous Council Land Advisory Board Chairman Dorsing Long Ha Kahai Karbiang Long Autonomous Council Forest Board Chairman MEC Karbiang Autonomous Council Richard Trogwir Kahai Lapin Naja Tong Nuntu Abarim ACM MLA Bida Singleng Kahai IEM Abari IEM Mate Muhadir itu mana keparju Kataram Abang Fu Akehai Nun Setimu Akehai Bida Sing Teron Akehai Medical Board Chairman Karbiang Autonomous Council Principal Sanjit Kumar Das Lapen ke Secretary Karbiang Autonomous Council Sim Taro Akehai Bentang Lok Secretary Helaras Melik Joint Secretary Market Michael Timong Tong Tentu NKBI Mai Fu Mate Muhed Iltum Han Bai Beralam Anam Lam Nangathan Abang Fu Bong Para Sangho Kahai Bentang Lok Dak Gita Kaporhe Lapen ke Guru Guru Nanak Saheb Pat Lapen ke Quran Pat Gita Pat Lokimon Laso Kardom Karjo Abang Fugidoan Lapen Press Media tu Aprang sinili Kalitang Korsing Terang Indeng Chokera Trok Kecok Laso Kacikimualo Kato ko ganta nili Karbiang Autonomous Council Mate Tim Karbiang Long Himpen Suri-suri Kardom Pati Kilo Kato Bini bangke iletung isi Karbiang Long Apurkemo itung Karbiang Long laso distrik Bukacipu Longke alang itung Kaborgi iletung Long Songjapo tum Karbiang Dorbar benke hai alasot Gejapon Maipu Kalitang Sarsing Teron Langkung Habe Koncun Bang Samson Singing di Song B Lapen Ari Sang Hotum Kacelang Pen Ilitum Dan Mitang Elamiki Ipindeng Sumpot Mitang Ajutang Jubat Dupu Mathasi Distrik Nangji Pu Hang Pensi 1951 Nikan Ilitum Mikil Hills District Bulitum Longlo Lasi Kecing Si Interim Laso District Council Lasiem Ke Ilitum Kecing Online Ning Kajetenang Karlitang Korsing Terang Lo Lasi Nili Korsing Terang Laso Pil Tepen Nang Ciusi Alang Li Siningang Song Gamian Lo Lale Si Alang Li Karjong Kusiningan Song Ketumi Ketang Mia Pan Nili Hempuar Namu Pan Kaike Tame Ardom Pig Lo Lapen Ke Alang Li Kacet Lasopil Kelong Katekang Atau Narapet Ceklong Asu Atau Mapanan Tanili Kaike Ring Dok Ring Ni Ketumi Jepan Eklem Kedam Awal Sayan Tame Kejok Wet Jepan Nili Hempu Mukrangan Nama Pana Rompik lo. La sipini rangbom sipini kecing sia lang li sia manang naman dia pen pinian lang pakai.
Mikil Hills District pen pini bang bom si Karbi Anglong District Council pada tolo nona pi bang autonomous council lo lapen ke MOS ke septa oteng pen pulang tela bang ke no ke Karbi Anglong Territorial Council po lasi bang bom wile tum cesong bom long te kalitang salsing terang lakung abe Samson Singh di song biat mamang kahiman il tu tal ni sige si song bom ning si vet pulang te Karbi Anglong tame Harap kacaria daw nalong kitap da handbrake article 244A kalau sobang kilitum long break ji samjin ka silitum hang nang ji tapi ke long leti kilitum hang bom nang ji long leti kilitum central government state government apan kaya no paso hang nang ji lalu pulang te lang ali sigil tunda bang state Meghalaya state kipiason Meghalaya tum hanta 1969 alang tuman kipi oti bangke lake autonomous state kipi kalau sosial itu manta state reorganization onsi itu manta article 244A bangke thap mon itu tasang ni sil itu myong si Karbi Anglong rat ke toan dorom si pupe khai si pupe ning si pe ding thin si pe jong si itu hang lo prong itu jun vek ji ani si sa sing teron lapen Samson Singh di song bia mang kahiman itu kaso jun vek ji kasini li ning jewe lo Karbi Anglong iltum non monsan ningkan pipo trok lo itu monsan gitu monsan dulu pulang iltum akapre kacing thura muan dame iltum jeng ponlong di lapen paprang ponon di monsan nong sidolo pulang te pis long sidolo pulang te iltum ya klaim kita man dame ninga lasap ninga rong pe silitum klaim ponpo lapen ke Artu bihat kami Chief Minister kami Suri Hajan long bukajan long wa Asam long mong non ningkan ke thom priang mong isi kacelar kate blok a district ke Karbi Anglong hino nomor 1 pesalang lita public ang lo latang lo jai pon lo la silitum pini dingdeng thokera throk kalitang crossing terang apan kacikimo laso along isi bangke jomkan tum jomkan ang deng ko pipima lasong long thorom terona ke hai dame cerap ceto dun lo pulo tok bang apa alang li abari ma emeli abari da chairman lo ka autonomous council lason si apang ke tum kacar he school ka dak big lo nil Karbi Anglong autonomous council kena unan cerap ceto dun lo lapen ke kono na bangke da la bangke birti atamasa lahaya ilitum non uwe kimiatum iltum tekhere jila sisali duneng pulang te kacar hidam ilitum uke cengke planken ifusari sisare ke thankang Karbi buah biar thelong nang haji pen ilitum holso kirim la so bom lahai da militum chete ne ati lasi lahai non Karbi Anglong autonomous council art and culture a department pen lahai ing pupon lo alang itum rim dun lo tok jir pen geli tum dulu pulang del tum lahai ilitum kacar hi pen cenglok atamasar pen cenglok lapen ke cumankan pen cenglok lahai tami ilitum chete ni de ko kacar hi pen cenglok lasi laso nono wikimia tum tame tum laso chali dan ninon giturmi uwe mi piso jang tum ta lasi nili ninggeu elo pini dak naga jutong gedoan officers pun cenglok ngapen ke dak di forum sopi along ke wana hin pen gedoan phanta lapen ke korsing terang kalitang korsing terang atau narap atau bapanan tanili, nama hirjumi hang senilap kita yang toni kau tahu.